Znači, da budete malo tiho jer imamo evo jednu zanimljivost ovdje. Gospodin Filip Žeravica za vas. Hvala. Prije početka samo da vam kažem da ovo nije od Ine, a nije ni od Mula. Imate pozdrav od 4. stola. A sad ću početi. Evo, dragi svati, došao je sad i taj 16. listopad. Dvoje mladih ljudi u brak sad stupa, da vječno žive u ljubavi skupa. Ajde da vas pozdravim sa pozdravom svetim, kako me učila mati, Bog i Hrvati. Sada bi pozdravio jedne i roditelje druge, danas vam je dan veselja, a ne tuge. Pozdravljam posebno rodijaka svog, trećeg mi brata rođenog. I njegovu dragu Jadru Voljenu, ma dobra je, kao da je u mom koljenu. Evo, sjeti se Ivane i Nina, slaba im je bila puno fina. Oprostite što vam nisam pisao tad, ali znajte da vas volim i sjećam se rad. A ti, Anita, ne plaći sada i tvoj dan će doći nekada. A ti, Marko, moj bili, ti ću i dalje budi brat i dobar. Molim te, nikad ne budi modar. Pozdravi bio bi sve svate i neka se sretno domu svom vrate. Pozdravio bi sve svate i neka se sretno domu svom vrate. A vama, mladenci, sve najbolje želim, evo vašu sreću i ja dijelim. Stipan je cilj u motu, ma dobio je sedmicu na lotu. A ti, Marija, moraš sretna biti, uz ovog ćeš se veseliti. Čuvaj ga, pazi, gladi i mazi do kraja života dok je u snazi. Dozvolite mi još jednom da pozdravim tog budućeg Tića Hajdučkog. U 100. godini zaigrat će taj i sve nas odvesti u raj. Tad pjevati nećete da samo jednu želju imam, jer ostvarit će vam se sam taj sveti. E pa, mladenci mili, sretni mi i veseli bili. Sa djecom se svojom ponosili, neka vam bude sretno i beričetno. A ti, Stipane, ponosan budi, Marija te tvoja uvijek ljubi. Ma mogao bi pisati još, ali bojim se da sve ne bacim u koš. I na kraju, Marija sretna mi bila, vino i lozu pila, pa 3 sina od Stipe dobila. Druga.